Hello gagayam, Jena Almoite, kas Manang Bianang. Welcome kayo dito YouTube channel, Jena Almoite Drama. Manibod kinikab sa Rafael, saan napod na nagantintay drama. Ngam sakmay na shoutout mampay iti Imasa family from Christine Jane Imasa, Jovi Trillera dita Jeddah, kan Bok TV kan dagiti nagagagat akakadwa na agararami diti pizza dita Cavite, iso da boss Andy, Ryan, Poying, Jomari kan El Chico. Kas naman ti ko na ni kab sa Rafael, Dear Manang Bianang, parikot ko ti asawak, tanod da ka gura na iti sabali a tao, siyak ti pangidasalan na iti gura, wano pungtot na. May sagaya single mom ti asawak, iso na laang tanatay ti anak nagapo iti disgrasya, kat manipod na tayo ti syuman ko, nagbaliw ti ugali na. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Ha? Hang ko nga kayat nagita nga kaaruba? Urewan ka kaarubak no chismo sa dan tumatlang? Agpupungtot ka man, Susan. Anya manen ayat di mo nagustuhan ka dagiti karuba? May sakamat nga! Imbis nga siyak ti kanunungam ta siyak ti asawam, ngam dagiti met karuba ti mas kanunungam. Sana kasta? Nasakit nga rod tinakam ko kanya da! Nasakit tinagam mo ka dagiti karuba. Ngam siyak mo ti kapungtot mo bakit? Apay aya kasta ka. Welcome to Jena Almoite Drama. Hanak pa yan nga matulungan nga aglutoy ti balay, Rafael. Natalatan agtugtugaw tararami dam itan. Sa bali manen ti tinurti saritan, Susan. Kas kalaagong unget akanayon. Nagbalin kamatan nga sadot nga kasla dagiti kakabagyamon. At dayta ka manen ako nak, Susan. Isilsil pumlat ta dagiti kakabagyak no agsao ka. At dalat ta maibagam kontra kadakwada. Katagpay sumat, gapo kanya da katag saksakit lata to'y barokong ko. Susan, No kayat mo nga nasayat talata. Awatan nak, guram at dagiti kakabagyam ang akaslapan ng gura kanya da. anya? Yung kakit di danugan ani, angkal mo nga enggo, tap na agnakam. Lastog na diyang alakay, kunamlan o asinomat nga. Ni manin Uncle Ingo tinalagip mo, Susan. Anya kamutan? Ag isam-isam pa no lumabas ita paraangan. Anya ti kayat nga sawon ti pa nag-isisam na. Kas lamang lalais ti awanan bayan nga lakay. Panunot mo lang dayta, Susan. Saan amang lalais na Uncle Ingo? Umisem mo't lakin ka, ah. Saan mo't adakas dayta? Rabiin, Susan. Maturog kan. Agsangsangit ka man namang buybuya kadagita ladawan ni Scarlett. Basol ko no apay nga natay ti anak ko. Binaybayak. Nuhang ko mga intalak iti may sa nga kabagyam. Han ko mga nadisgrasya di anak ko. Nabayagan napasamak dayta bakit? Aklonum ko man tinapasamak? Nuhapay mat ngamin nga impabantay ta hindi diya kasinsin mo. Basol diya kasinsin mo ta binaybayan na di anak ko. Gapo siguro ta syuman mo lang ha. Iso nga binaybayan da. Awanan ti kasinsin ko ani Josie diti lugar tayo. At dan iti balasiw tao. Di ka kumagimula iti gura. Panunutan tayo latan nga agpatinggalangan iti ti BIAG ti anak mo. Scarlett, anak ko. Kailaw ka una yan. Lumanabas man ita parangan ni ulitag mo nga inggo nga. Kunamlan ubak na nga magmag na. Unay ka na ya, Susan, bakit? Lumabas lang mo't ng kalingko tita parangan. Awan mo't madingar aramidon naking ka. Basta kagurgurak na diyang alakay. Hangko kaya ti pa nagsasauna. Naglastog! Anya? Saan mo talastog ng kalingko? Isakit mo na diyang nga ulitag mo. Kunamlan no asino nga bak nang ito lugar tayo. No, agsasao. Saan kumamot akasta? Bakit? Talaga mo't nga awan ti madingar aramidon ken ka na ang kalingko. Apay aya ka gurgura. Basta! Hangko nga kayat nga rudye style na. Hangko nga kurso na da nga talaga. Gumatang kay ti lakok nga itlog, anti Juaning. Itlog samot ti native a manok dayta, Rafael. Wanantay, ilakok man tanay. Nagadaw mo ti itlog dagiti native a manok ko. Manungay dayta may sa atray baraw. Nalakalaang antay. Itid ko kin ka itinalaka a presyo.
Nagbayag ka matanan nga napan naglako iti itlog, Rafael. Nag-istorya ka manan kadagiti ka aruban. Anya kumangay ti istorya kadagiti ka aruba. Baka nga istorya am ti ugali kanya da. Ay, amamukan. Tapuli yu ti chismuso kas kada chismusa. Kastaman ti bagbagamon bakit? Magasangan ka, tagpaiso. Agpapada kayo ngamin nga nagpangay ti ugali na. Ay na, day taman sakit tinakam mo kadagiti kakabagyak ti bagbagamon. No mayat kumati ugali da, di hana ko mga agsasaw iti kastaw. Malawi na yun. Susan, si Kantos to. This drama is owned by Jena Almoite Drama. Ay, kagurgurak da diyang alakay. Agraman da gijay talo nga anak na. Rabin Susan, day tamarin sakit tinakam mo kadagiti tattao ti bagbagam kanya. Katagpay sumat. Laklakayan nga awan manaknakam na. Kunamla no, asino nga kumit ka ta ito'y balay no kwa. Ni kadimanen Uncle Ingo ti dakdakamatam Susan. Kata sino pa kumangay? Naglasto nga lakay da jay. Uray dya kabsat na nga ni antem nga Juana. Naglastog. Ah, bakit? Dagiti latta ka din kakabagyak ti tupikuta. Sapay puro sakit tinakam ti bagbagam. Ay, no nalakala ang timang disnog iti tao, inaramid kun. Ay, mabuto nga kaya kanya da. Haan nga pulos. Damagag man kayong kasusan. Anya launay ayat ti panggurguraam kadagiti kakabagyak ket nagsisingput damot at tao. Nagsisingpat nga? Agin sisingpat dala nga. Ngamrenokar, daramid da. Apay, adi kasi moro ti Zeka Saran, Rafael. Sa nga pulo kan, wababoy ti pinartida. Iso asiguradong ado ti makan ni Jay. Saanin ang Tijuana? Amang ano isunto man ang ti pangguraan kanyak ni Susan nga asawa. Anya? Ay, sa bagay Amumatan to, gala di asawam. Kagorgora namin na tao dito yung lugar tayo. Uwan nga rodante, amuyo da ita. Amo ka, kano nasakit ti panagkikita na kanyak no lumabas at parang yaw. Mababainak nga rodon iti da itang aramidon ti asawa kante. Mawan ti rumbang nga pagbain am Rafael. Jay ka asawam ti rumbang nga agbain Gurguraan na kami, kaya nakakabagyam nga urawa magagapuna. Ante, Agyaman kidi yata nasingpo kami kakabagyam. Tanusan, hambangan nun yan tinaramid may kangkwana. Nakita nga kinasaom dya kagurgurak nga tao, Rafael. No, sino kumamat dya kagurgurak akat gura ang matanan? apay kumaaguraak ni antingay, kat nagsaya at mat kanya ka makisarsarita. Basta no, asino dagi dya kakampek, isuti kakampem, ngam no kagurgurak, gura ang adaywam kasjay. Di nakman isuro Susan, uray ko man nasaya at dagit ang ibagbagam mo. Makamukha nga ruda. Kagura ka matanan, no isakit mo dagi jay. Welcome to Jena Almoite Drama. Nairanalim mabasang kaya balayo kasinsin Rafael. Nagpigsa tingiwat di asawam. Iso anang nagkutim bagbagana. Akagurgura na kami akakabagyam. Ay, kasinsin Renan. Isuro na kapay aguraan na kami matakakabagyam. Anya launay ti panggurguraan na kada kami. Kasaan mi matasagsagidan. Pasensya kain kasinsin. Uray siyak tubay ang asawa na kit kagura na. Da kayo latan akakabagyak ti istoryaan na. Wano? Tipay lang maipapan iti ipapatay ti anak na ti pagkaskas jayan niya. Pabasulan na ngamin dya kasinsin tayo iti pan nakadisgrasya ti anak na. Tabi na ibayaan na kano. Iso na disgrasya. Di na pulos malipatan dahi da kasinsin. Kat, iraman na kami amin na nakakabagya magurguraan na. Kan may saan mo't anay kagara? Ay, disgrasya nga rod. Wan nga ro dinsan. Sakbay maturog kami. Agistorya pa'y Ibaga na ti sakit tinagam na kada kayo akakabagyak. Nagriing kami tagsapa. Kasjay man ti bagbaga na kasinsin. Anyan? Da kayo lako nung ti makamu ang mga awat iti asawak. Kasinsin. Usto ata, mo da nga nasakit tinakam ko kanya da. Nabayagan nga panawan nga kagurgurak isuda. Annadam kumadagiti ibagbagam kontra kadagiti kakabagyak, Susan. Agdamatrik na da masakitan. Kat, rumbang lang nga masakitan da. Tapno marek na damat ti sakit nga rek-rek na aktad ta. Anya,
No, kas pangarigan ta dan tumatay ije kakabagyam hanak tunga mapan. Pag ano kumatimapan, ure aw-awan. Anyan dagiti nga ibagbagam bakit? This drama is owned by Jena Almoite Drama. No talaga matlaang anaturod day di asusan. Agpakita kanya. Tay pakitak matkan kwa na no asino Manang, Makadandanon kanyak dagiti bagbaga ti asawam, Rafael. Nagalas ti isawsawang nakadagiti kakabagyan tayo. Kaslag sapsapul iti apa. siya kung dagkit-kit daw iti pasensya manang jingke. Kababay nga agpaisutar aramida ni Susan nga asawa. Nagkarit nga mabuteng met nga rod arumar ijay balayo. Jay mo lang ngiwat na ti sao asao. Manang, Nagmalas ka meten anang asawa ken kwa na ading ko. Nakapili ka iti man nakiapa a babae. Adamat nagbalin akaayan-ayat mo ide. Ngamnipay lang amin Susan ti pinilim. Gaputa sexy kan napudaw. Isumot ti ingkalaysam. manang. Anya ngay ita tinaganab mo anang asawa ken kwa na. Puro sakit tinakam ti bagbagana. Kaslada pa nagbabawik ngagpaiso anang asawa kin ni Susan kasinsin. Naladawon no ita ka pa lang agbabawi kasinsin. Di mon basta maisublit asawa mi ti pamilya na. Pasi ka sakit tinakam ti bagbagana. Inaldaw mo ten kasinsin. Makarengreng iti lapayag. Ay, talaga nadagsan iti parukong no kasta kasinsin. Impagkit di ataman anusam ni Susan. No sa bali lang nga lalaki. Sininaan nan Mistik ka talaga kasinsin. Mistake te. Nagmistika ka ng asawa kan kuana. Nakayawan ak lang amin kan kuana gaputa nagsiksigan nagpudaw. Ha? Talagang at pa nagbabawik ka ng asawa kan kuana kasinsin. Kat anusam kasinsin. Parang agbaliw tumutlaan. Nakitak mo ti ba nag-istorya yo dya kasinsin mo? Anyat nag-isistoryaan yo. Siyak ti tupi ko yo. Kasano adida kasaritain kat kastamat ti ugalim. Ay, no kasta. Talagang awan kanyak ti simpatyam. Mas isakit mo dagi dya kakabagyam ngam siya nga sawam. Panawan ka man lang no kasta ka. Anya ka tinta nga ibagbagam. Isudan ti asawam. Isudan ti kakampim. Awampay matmayat nga kaaruba. Nagpapangit ti tatawid-tawi. Nagpangit aglawlaw. Nagrugit ti paraangan. Kan pati dagi dya tattao. Nagmamadi ti ugalida. Ang kakanatin dagiti bagbagam Susan. Anya ko matipakay na ikan dagiti kaaruba. Kanti kinarugit taglawlaw. Di ka mauawatan. Panagkunak kaanakan, adda nadagsen a pagdaldalanan di asawam. Hindi. Adda lakit di problema ken kuana kaanakan. Isu adi mo basta baliwalaan dayta. Imbes aguraem, wenno tutupam di asawam, tulungam kiti. Anya nga itaramida kanti. Adda gayem ko a doktor a mabalin a pangipakitaam ken kuana barok. Detay rumbeng aguraen ken tutupan ti asawam. Tamadlaw nga adda pagdaldalanan na. Iso a masapul a maikan iti atensyon dayta. Diyang mababalaw dagiti kakabagyan ken kaaruba tayo. No apay kagurgura damot ti asawa kanti. Ngamin, nagalas ti panagsasauna. Saan pa yan arumrumwar ijay balayo? Un nga rodante, di na kayat ti makipulapul iti sabali a tao. Nang runa kada kayo kakabagyak. Abay na ka talaga ni aramiden na antihuaning. Mangibabayin launa yun. Ala, paspasensyaan tayon baro. Taad dalakit di rason no apay akas jay ti ukali na. Saan mo't asigod akas jay, saan aya? Wanante, nasingpot mo't iti. Ngamita, nagbaliw ang tugali na. Alang nga road, ay wom jay asawam. Tauray kuyugan kayo iti klinik ti gayem ko, ta ipa-check up ta ti asawam. Patasik ano kayat na, ante. Welcome to Jena Almoite Drama. Apay ko mga agpatsik apakat awan mat sakit ko. Awan mat madingari krek na akit tibagik. Agda magtalaeng noan niya vitamina ti mabalin at tumarang bakit? Tadimot ko nam asaan ka makaturturog iti rabi eh. Nagladaw ka mat maturog. Ay, awan nga rod. Parbangunan no maalak ti turog ko. Pasaray duwa, wano talo lang nga oras ti turog kon.
Madi, ti kanayon nga agpuyat bakit? Iso nga agpa-check up ta. Tapno ikanda ka iti vitaminam. Gumatang talangan ay ti vitaminak. May mayat no ma-check up ka. Kuyugan na tanan ti Juaning. At dagayim na a doktor. Apay nga masapul nga agpakuyog ta kanya na ngay. Hanan nga masapul. Intun kwan. Ichismis na nga da sakit ko nga uray awan mat. Saan? Amumot na ti Juaning saan? Nasingput day jay. Kadagiti amin akakabagya. Di mo't iso ti katsukaram ite. Ay, awan mat kay di ah. Uray hanan. Hantan nga agpakuyugan. Kaya tamat nga uray awan kadwata. Sige nga Rod. Sigat ti matungpal, bakit? Rafael, apay nga ito ti mayanta. Saya kaya trismat dato'y doktor itoy. Aguli magkasusan. Di ka na ariwawa. Basta agpila ta. Apay bagtita kaya? Arami din nakmat nga bagtit nga. Dito yung nga Rod ti pagdamagan ta iti vitamin mo. Ay, hanak man nga lilawan. Apay, anyat pang ipagpagarupan nyo kanyak, agbala. Da kayo at agbala. Da kayo ti bagtit. Kadwam dagi kakabagyam. Psst! Tangiwat mo. Agsagana kakit din. Tadatan ti sumaruno, bakit? Anya, kumusta tirik na, bakit? Ne, ha? Agsangit ka mo tan nangarakop ka niya. Mala, isangit mo nga ron. Tapno malagaan ang tirik ng bakit? Kung akayat na to nga, mabaspasama kanyak. Napay nga siyak pa tinaandaan iti kasto nga pagdaldalanan. Mala, talaga kasta. Tinapateg. Na-check up kan bakit? Kat pa-check ang makarecover kanton. Basta gidda nam iti panagkararag. Agkararag kay ti Diyos ano marswa. Tayo so ti kabilgan ang makatulong keng kaway. Agyaman na ka iti. Kanayon nga pa nakaawat mo kanyak. Ang ko nga pangayatan dato nga mapaspasama kanyak. Nalalala. Aginanakan. Kasyak pala tagtrabaho dito balay. Kasapulam tinananay nga inana. Bakit? Kat, kumusta ti pa nagpa-check up yo, Rafael? Natagsin ti pagdaldalanan ti asawa kanti. Makapadpadas iti ansaya ti kin depression. Iso akas jay ti garad na. Anya ngay, kunak tumot nga min ken kakanakan. Husto ti atap ko. Saan nga min asigod akas jay asawam. Nagbaliw laeng idinatay ti anak na. Wenanti. Dayta ti numero 1 ang makagapo. Iti kasya pagdaldalanan na ita. Isungag sa salupang ting pangipapapasan na itiriknana. Kat, kumusta itan? Nasayad mo tananti. At agas na intet ti doktor. Kat makitak mo tantin ino ta panagbaliw na. Ala, di mo baybay ang di asawam barok. Bayabayam iti anyaman nga oras. Ta saan asin sinanday ta pagdaldalanan na. Patsyak ang makarecover tumot laeng. Naimbag nga oras mo, Renan. Ne, Susan, si kamot gayam. Itaman pa adi mauas ka diti balay. Wanta, umay kayo man ikan iti suman. Nagluto ak namin iti adok at kayat kayo nga paramanan. Datoy man, Ne, agyaman na Susan. Awan anyaman na, Renan. Niante ngay kanya angkal adada. At daday jay likod. Ay, sige man nga rodtada no nakaiso da ijay. Inakman mat makais istorya biit. No kasta? Imay na kayo mat inikkan iti suman itay kasinsinjingki? Wan insan, nasda awak nga rod. Itaman pa'y akas jay nga ipag tayo. Makapasidaw talaga. Nagbalbaliw sa mutan. Madlaw nga rod asin mingpet nga agsasao. Naisem pa yan. Saan kayo amas daaw no apay akas jay ita ni Susan, Renan, Jinky. Ngamin, impadukturan jay kasinsinyo. Ha? Apay, anyot sakit na ya? Adda nadagsa na pagdaldalanan na. Iso ang makapadpadas iti anxiety ken depression. Iso ada kayo, di yu kumatutupan ti kasjay agalad na.
Tasaan mat asigod akas jay ni Susan. Nasingpot mat iti. Ay, ala, kasta ayan. Isumat lagayam Ngam ita ta na ipadoktoran, pimipian ti kas jay agalad na. Saanan akas iti sigod. Ay, kaasimat nga rod ni Susan Gapuday ta iti pandakatay ti anak na. Iso maawatan tayo kuma. Saan tayo atutupan tanadagsen ti pagdaldalanan na. Ti pagyamanak na awatan dagiti kakabagyak ti asawak, idi na ilawlawagan na imbag kadakwada ti pagdaldalanan na. Siyak ti adada nakarik na iti asi iti asawak. Ngam itamayatan, kaya't pasaray makikaru babayan kadagiti kakabagyak amapan makistorya. Alakastan, tigayem mo, Rafael. Alagagayem, ditan tinagpatinggan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Bianang! Musical scoring, Eli Palacio. Isagsagot kada kayo to YouTube channel Jena Almoite Drama. Thank you kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa.